Russia le Ukraine ki ka ki daw na ni sagi ang hinto nonin Russia President Putin army ti kigonna banglouva Ukraine tia kon na sa taa le daw na to lanin amun muna ki kapto na aday zep danin aumin hinla athahbeh Ukraine gamso mun liakon Russian sepaite na hinlon upan kita winahi akan na su Ukraine solam Kyiv kon na hin aninan Kharkiv lam para trover tampi aliang lut kitavin zinglam nidan thumvelin bom alha naova Ukraine mi somni lekhat athin chule zakhat le somnali in kito khana ne yuminahi athum channa Russia tin atasano Donbas lama kon chule alina a komsang ni somnali kuma Ukraine kon analapio Crimea lama pet Kherson lama kon anoto ovinahi chule Kharkiv muna government administration building zong zanhin bomin anakapsi un ahi hichi Kharkiv munhin Indian simlai 4th year medical student kumsom ni lekhana upa navin sikarapa jongsu an thitan hi amahi tusung buina Indian thi amasapi na hinalai zin hi operation masapa hi agel banglouva lon hiloda na omphanin akho chele aha jo chi dingin kigonna anayu hi tuhin Kyiv khopi nailama kon hung kito Russia sepaite hin khopi mitian government mun pi hole sipai umna kon ki hindo ading ovin thupi na anane yovine hi Kyiv khopi bulu dinga hung kikai Russian army te hi atamdan uchu a convoy kilometer somli walin aki goldo ovine hi sule Ukraine vai poho sipaite ki zaman na suboya omna dingin Kyiv TV tower chu na kapsi un ichia sun mi segi inthina na tu kinone hi Ukraine President Zelensky in Russia in Ukraine mi pite chunga bom hale kap na hi nga jing han ki hona pata chila theina dingin Russia in gel ho hantin ana sei na hi Boinan ni sigi jinga jong ki hilna umlova Russia in nyau khatjong khongai na anei loji in European Union agam jausi masanga sangen hata in kilong khanna nei banova galman cha mi pite ngai cha ding jausi pi bi a ki thupi jingding in ki go chai ta ni hi adia Ukraine gam hilien nagi senjong pi dingon asayo hi ai ti athal kap khalo gale tola jong pangkhalo Ukraine mi pi tampin Ukraine sipia min suluna anayovin Russian sipaite hungon iti jong le Ukraine ki surrender poving kati anati hilu ina hi NATO in Ukraine buina pan lahi jong le amasa ban zmen NATO gamho kithupi nale Russia chalo ve tup dingin sipai len na chule government cha tampi eastern freng ho atolbe na chung ova Ukraine gamgi Romania azong tampi akoilut be tawi nahi NATO Secretary General Jens Stoltenberg in Russia in galhi nga hen asape tiaw ng tolhen hichigala hin NATO gomho ki kumnom poi anati nahi Zania United Nations General Assembly Emergency Session Russian Foreign Minister Lavrov haulimpet sun US EU on boycott na bolovin Lavrov in haulimahin patpanin EU palay mi zakhat walchu hola ko na po do nahi pamlanga Ukraine mi pite apan pidano gat saanan Ukraine palay pa fek choilai su ana kimon adin khompi nahi YouTube min Russian news RT le Sputnik channel chule adang tampi blog ban abola Twitter chule abana Google Pay le Apple Pay Russia mi pi tampi adinga manthe a hita lozin ATM agol gola ki gol adimtan mi pi te aboy thile tawine hi Ukraine le Russia ki bolji a huisin gamhon Russia na sata asingsan bol kumo Russia economy na sata to kha mi piten buina to layun vanoi munnang danga jong hi chibuin na hin ain papanta na hi tule tu hin US kama thauman beral khana zakhana pet zakhal somnami tisu 5% na akal to honin US le International Oil Agencies on thau reserve akoyo thau reserve 60 million barrels su hado ding aguta hi European gam chule vanoya gam tampi hi Russia thawa kingai ai na bana vanoya zakhalla 12% apodo zo hi hichi ki boina hi ahung charjom pia hile Pannoy ahinto kha thilman na khata ahung kalding ahi
pakhat vei channa Ukraine le Russia ki hona chu analo sap te song le ani veina ki hokit dingin ki pat sana anana yuvi nahi in la hoi ma hoi lai mon hiding ham diwang asai thinai povin ki hona ma sa chu Ukrainian Russia te galbol ang naova sepaite ki nung tol dinga asayo chu Russia in anasan theilo hi Uttar Pradesh kama Varanasi khopia kasi wiswa nat temple muna ko hi kisailo khanin sana keji somgup anakat doi nahi hichi sana ki katchu Gujarat le Delhi kon special team khanin temper je oina amanding wahitin thulut chuna sei nahi